say asam ne kra abomi pusa na me de say ankwesi ne bone so na ekwesi ne papa so ne papa na sen me so be da obeti we ya say ekoso a na ba bia ekoso yie pa eye Kumasi eye Ashanti region na ekoso yie pa ewo ho na adebeda adebechi obeti ana say we ya ye fa wo bi ye wia wo bi say odwen ho a wonte ase ene wo ho ani ne ebisa ransom maybe the obisa me ransom anya bi ma o what I say na we dear bole won say o left met house no we dear o man left no in a bad way won say most of time say pe obi amama kodi bone a na ye kohwehwe Machoman bole fo no makodi bone ye pe bouncers na ye hwehwe wom na we dear o ma yisu o macho no e de ya de papa na de papa o ma de ye anything to say enkrofo o ma kidnap e maiwa miensa no bole fo ya na say Machoman fo yi etimi aboro wom age e man maiwa miensamua ena free eye kidnappers nsem na say ye bom o mabaso o ma ya de entai insise etime so ya Machoman wa bonten ho na say o ta abobo nkrofo jeje nkrofo ne ma mesrew she video ya na say tie nsem we na fatu ho na ho say macho no sabe wa ambo no keke so de babe o babe de tie nkrofo fa ho die so na mom o boy so de beboa o community o society ena o man a o timon so yenko ne ko tie video no audio no na yen hwese na ensem no esifa esi eya abranti to rescue mu a enya asem keto a nyame nko a ono a yesi odi no motu cross ye chese utumi rescue sam wotumi save mayo be miensa nyame nko a anka nipa bonfo yi kidnap you Franklin that saying good. Now a video at that Facebook you show your radio. Therefore, your radio on Facebook. Never share what happened now. Nyamenkwa Senior Franklin the Bemwa and Kamaiwa me and saying you kidnap you. Franklin never saying. You can remember or a party for action and out of pay. Mother, as soon as executive men's club, so as many and one no more. Now, Friday, November 7. Now program will take yes, I'm election you. My friend invite him say young call. Now when you get first year man and necessarily about ABNT. After the election, you know, now so ja. They check community people did ya kwamba no UK. It is a more money did ya kono like take IBC Tvgh na na. The view when I'm saying no, Maminko Street because normally I'm tired you see the right way no. Okay. Me go straight me saying a comment in kakra na minya. Mami bi e ka say oh, o ma chinkofobia sheke no. Now na the mami say we normal dey because o ma chinkofobia sheke mo asa o ujia obi anso enyiwe enhia na obi anso we didn't kazi. It's your kind of many bams, so I'm a share car, and I said, if you carry more to form. Now, if you Africa more to form, I'll be in a car, so I say SPD, that means any of the American emigrant. It's in the bank. I didn't talk from now, and a phone. And I'm going to go for physical, no more pressure. I'm saying, I medium much. And you may far foolish and within this speed. And I made see, we are kung fu, They say, Obia couldn't feel me. But the way I no more driving speed any careless no almost hazard so and cars near corner so I'm more quite no more and I make here we are kung fu but I'm say take the diakon go to inside on boys the mutus a book no it's you know maybe na me here so we are kung fu no maybe no I'm mama crime I mean but my cars car no quite na omo bi mu no mo cross me mu let's just omo ka say wo na we yakronfo no samum pepe and I'm say dabi car e ko no ma chini pa se me ko nyina me tie omo yakronfo me ni pa se car ni na me tie za you know a drew point we na say e ho kwan no so ni mo yi pa dia e kwan ni se dan ye you know me bo photos ni na me tie na me speed up although it wasn't an easy thing na hupa because me kwanya we said that news so now so this see now oyewe the bibi ni bukra one ya ultimate save but we try my best to a certain point be na musa no
go for no manya signal. Hello Junction bi ko D&D de dudu de diako hona junction be ko D&D hona me ye manye se me dey me speedy afranka kasa eba no across to na ani akabiba timi tie mu ka no taxi na boys ni ko ni sa ani aka no ani aka ni bu cross to me and I'm say bi ka na ko no ma wi ni passion mo ya konfo okay and ansana ani aka driver ni mo ma me kwan ma communize that kind of car ni kokora I'm say no I won't give up so na me follow up because my game say bi na yen kwara say me so me mo ba ni bi it is what na ko fi na say oba na achi na o na kan say ti bi de ma ba mo mu na ja beside the team drew D&D Johnson bisa guy say oh say thank you no say bra o mo we to krumu ha and I'm say okay ma me right me we to krumu one there no kwani nya me bi that area no so me boss crash streets and I'm like ti me hu futru I'm say nko for na ha wafa na me foul nya me nko a bi na say be bi o mo fa no o ma fa the right way nti o makwa akopem ti nko mo dane o mo ho okay na o mo asa dane o ma chi aba and I'm say no say the idea kwe o dane ne ho pe o me man say o mo de bebo me so my ready sia because me mo nti o mo de ka ne kopem ya wo du ho no na che say edu ba bi a che say wo mapem o muntumi nya hwe yes if you or dane o mo komo guy no or smart call dane ne ho fast okay na kwasa ababak santa na ladies ni da ho tike no omo tike ni boys no mo ye 3 okay one is driving and now back to front and I do a church ni mom no and I am say why you lady back home the back na kan de no ne struggle ono no mum no o se ne phone no to form it's omo down na mo no o ye so na me magap o mu se obetumi afase yakọ but na me so me say baby I do ne dey me hia enye it is ma anya bibi ebetumi ade distracting kofo ya no ano me akwa me nkwa e da sane mi was so the bomb ya anase bi a ofisi ya me ni de betumi but me so ma dey say am say motor we dey on to me fa car ne fa so me call the other side o ni akwa yes so for 10 years na say oba the other ya ne car ne ko share gatani okay ni me jam me motor ne to form na taxi driver na me o si o di me ka fa di me fedi now no say guys two car ti me yes me di driver na chi and I'm the guys two na say na say fine na chi the things that come up here say my phone to me enko na bo wani bia e je wala ko ma almost you can say me why now like I say o moto na uja to wa u change driver no boys bi no say yenta moto ne yanko ba ko si o we ni fa moto no mo fa nko e je ne ma ma je sa ba na bo wani bia e ma ade e wono cry say sabi se ke ade an ko bi kra kan no na say e we mo fo ni na boys ni nkra bibia wo ho o mu nkra bibia de na je say na ukra na sanko mu kra tu at that moment na anko metime du bone o metime di mo bone ni but right now no the over can that time no plan na me show say kwan the first one e betumi asemu ko fu kra o mo se kai mo ma che wo okay ena na e wo ma adwumi e betumi atoa enti no de kwa wie ni se omu miensa nyina tumi dwane kwae omu miensa nyina tumi dwane kwa ka ne ko se that ni mo adaba ni si first na me nim so o ye area guy go si baby o wura ye no bro said unim area ha untumi kwera ho okay if you see ono ni pa mi dinachi me moto kwa me na kura ndumja o na mja mo tone hwe na mdinika dinachi and then I me say un guys me no then you ka say me fa moto na ma de kura sa ma me ni na ba me ba na ke bi o ma moto enti no at the moment wo mu nyina dwane ya e ka girls ba miensa no girls no wo ye say me ba to omo ye tu enti uni omo di nkomo no omo se die na si ye wo mo mpra ne omo ana what happened omo fa taxi so omo ko ba bi na omo ye so omo chi omo ana se die omo se omo asem ne say me ye me ba me chi na girl ba ko ni na me say why na the phone to for me no say bramba che me a na me say mo die bi o mo say wi aye ana die no mo ji no say o ma ji sika we dey me bo me sempa ama o ma ya die ye pa entansi entansi obodafo bi taka na se mo se entansi na esi die na to se enyakopon ye da na se mayo me asa no mo ho amba asem aha attention TV makrao